Awu kuphela utawuthola le video uhleli khona ngithi angikubingelele ngomnyaka wa 2026. Thank you so much ukuthi uthatha lesikhathi ubuke le video. Kwaqala nje sicela ukuxolisa ngemali yestokfela lesonakalele lesilimalele kulomnyaka lesibuya kiwo wa 2025. Sifunzile ke maphutheni ethu ukuthi lokwana lokho awukwendi naloko ukuthi ninginike cash lokho siyakuvala kulomnyaka wa 2026 endayifaka ku mobile money wami noma ke ku bank account le approved nangabe siyawuke siyisharisha ke mobile money ngathi nguyena athasisebenzela sacala umnyaka. Khumbula ufaka 500 njalo ngenyanga ukuthi nakuphela lo mnyaka sibese sesikwakhela indlu yakho let's wela it's a 2 bedroom house 500 njalo ngenyanga up until December. December yacala iproject ukuthi sikwakhela bese ke uma ngabe ulethe abantu labang10 wabajoyinisa la ngeke wena usabhadala 500 ngenyanga kodwa ke sotha ubhadala imali le unbelievable which is 350 ngibo bonke labangethemba konje sibonga lokuthi sebayifakile sabaqalile bayayifaka kuyothi nje nakuphela lo mnyaka wona lo bese sesiyayicala le project yetindlu tethu bantu la sebajoyinile la even le Swatini ba close to 2 million bang 2 million bafaka 500 cabanga ukuthi sesizumbulu lesibese sesiyaphuma eminyakeni nasophela ukuthi sibanganani isonakalele le iminyaka lophelile sikhohlwe ngayo ngoba lithi lona singabe sisabuka emuva ngoba siphokophele phambili. Bless you, welcome.